Kibor sinchar ka Khas Hills Autonomous District Council haga khat santrik unailor kilahir shekithan bernihan hadu shnong maus mai khatwei mer kabaha pakarat marwet haga jingpet jingkmi jangkhima melim banlik khang talai ki sawun riutli ki dukan bar jela ki bomdon ki kot kisla ki babiang. Hakani ke jingpet benyak ye ki trading license layalam do ba penyat sing sim Chief Executive Member ringkat uba Alvin Saukmi EM Revenue uba Victor Rani MDC Jirang bat ki kenhon na kaseng khasi Students Union bat New Trap National Youth Front. Habakren shigila pathai khubor uba penyat sing sim ulay thu ban nakaliang ka District Council kalayo jingtip na do arbanai minchwa bikidang don ki dukan ki bampat biang ye ki kot kisla. Katkum ki kendon an ka District Council kalapha da ka shithi lani ka notice she ki trai jang ki te ki sapun reutli ki dukan banwan mi she of his District Council. Henry nakaliang ki te ki trai dukan bar jela ki le bom sutnyo bat kim ko ngo ya ki hukum jang ka District Council. Kumta kala de ka bor ban pendon kam de ki ikhtiar bala pen ko bor da ki an ki kanun jang kari. क्या नाम है बने? समीर तो ऐसे। हाँ? समीर। क्या? समीर। समीर? वो खसिया लेना है? तो लाइसेंस नहीं? पता नहीं, हम नया है। कहाँ पर जाओ? नहीं। क्या करने? तू काम करता? हाँ ये तो बनाया है, घर में रखा है। इधर लेके नहीं है। किसका मिला? मेरा नाम का है, मेरा नाम का है। कहाँ से मिला? शिलोंग से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से। है? है तो सब हम लोग करेगा। लाइसेंस दिया आपको दुकान के लिए, तो दुकान में रखो लाइसेंस। एक फोटो घर में नहीं। यहाँ भी दुकान पेश करेगा। हाँ सर बोला था हमको प्रेस करने के लिए। अब रेन्यू के लिए हम अब रेन्यू का टाइम हो गया ना, हम वो कल फोन किया था, बोला 2 दिन बाद में आओ रेन्यू कर देगा बोला। अगर लाइसेंस नहीं हम लोग बंद करेगा। नहीं लाइसेंस है। चलो बात नहीं करो। जब हम लोग Bleshbun minta kesini nakaliang ka Executive Committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council haringkat bat ki EM gijongi bakun thup ye ba Victor Rani belong local MDC jong ka Jirang constituency ringkat bat EM in charge jong ka revenue iba Alvin ringkat bat ki officers bat ki licensing officers ki enforcement superintendent ki staff jong ka District Council nila one year menta kasingi sini sipo bernihat hadu hangni po kanapara kadau kajingwan gajungi kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Gentle Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. But kini ki saupun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomde ki khasi kila penya ye kini ke dukan tala bunsnem but nakaliang ka council kalalap ye kini dang khindiat banai menta dang arbanai but ngila shim ye ki kerteng gi jongki but katkum ki kendon an la aibor ingi ngila pha ye ki notice ye ki
ban wan mi syak council on la pha ka baningkong la aipor ki klem wan mi ka ba aru la aipor ki klem wan mi but de halor kata ka bangi la pha ek closure notice ru mentas ni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru teli ki dukan apo bernihat ki baken tup nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngasro ban penpau du kajing ai khublei ka bakerpang na kalian ka executive committee yaki samla ke jungi ki batang shutip baka executive committee kan wan hiar ban khenra trading license shekini ki border area na kalian juki kilawan semran lang dang step mene ka baken tup ika khasi students union jongka northern region napo i president jongka bernihat unit iba wan prang mauto but iba John Lingdo ibalong president jongka nongpo unit nangta nongpo circle nangta nakamenta iba Marcus Martin ibalong president jongka northern region HNYF but kumju naka central body HNYF pa bless but iba Steve Kriam kini ba ringkat be kidkhot jongka khasi students union but kidkhot jongka HMYF ilawan ban semran lem yengi ban ya trailang bat ngi na menta ban pendap ini ka kam menta sngi but hakani ga jingwan ga jungi menta sngi kalong ru ga jing mentoi yengi ban tip bat ban yi dalak ki jong ki khmat bakidang don ru sa kiwe ki jai penrio ki bamde ki khasi ki ba wan khayi shani kari ga jongi klem ki kot isla ki babiang bat nadu nang tena po bernihat jorobat adu ni khana para ngilap bun spa teli ki dukan klem ki kot isla te bat ngilap tha ya ki officers badipai ya kani ga jaka bakin I notice lut ya baro khoi bakin hap ban penbiang ikot selatang hapo hitayong bat hadu menta ngila pha khang shoi kini dukan kat bakin patla penbiang ikot isla te na kaliang jungi ngin yai budin na kabenta kani ka issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu khasi menta ngai i bala sedang ban syahir khma haka khai ka pateng namar takadaw ngi don kam ban pen khlain biang sahisian ni ka khai pateng para khasi ki jongi namar takadaw lingba kanika jingle na kaliang ka executive committee ngech scam kanang I mean sempat ikitugi samla ki jungi ki ba don sap let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba khair haka kam khai ki business bakin wan bantur syakmat ban yo ban shim ban kni biang ikini ki business ki ba